mina engikholwayo ukungafani nokuphikisana nakuhlolana ngishilo ekuseni ngase ukubulalana futhi ningisize ningabulalani bantwana ngiyabhala incwadi ngiyisale lapho wakhona yokuthi bayacabana sekuvalile kuyaziwa seniqalile futhi imikhuba yokucabana ngicabana mhlawumbe ngey'nkinga khona bantwana benkosi enkulu yasebuhleni ngelinye ilanga indodana yami yahamba nabafana babafowethu yaya eBhishi wathi mayisazohamba wabatshela ukuthi ucela ukuzocela bathi hayi uzonqaba asambeni wathi ukhala ngemali yokugibela bathi hayi khululeka sina kusokugibeza wathi ukhala ngokudla kwathiwa sofile sose phambili khululeka wangena etekisini bahamba bafika eBhishi bangena olwandle babhukuda umhlaka 1 fanele ngabe ulungiselela ukuzongenisa umhlangano kodwa yena eBhishi uthe maye lapho olwandle edlala ibhola phakathi olwandle lwaselumkhetha lo wami selumthatha ulwandle inendodana eyodwa lomthatha bangambona lapho ukuthi usethatha ulwandle lohamba naye uthi ngathi mangiyibona ukuthi ngiyahlehla impela kubantu engifike nabo ngaqala ngamemeza uShembe wayethile mayimemeza umkhulu wasesontweni ubaba inyanga yezulu athi umkhulu uthi lomthatha ulwandle wabona sebeyithuzi abasuka kubona esesondele emabholeni ama-lifesaver athi ngeke asakwazi ukumsiza ngoba usekude kakhulu kodwa ngalo Shembe ayethi mayezika athi mayelumphakamise ulwandle bese yamemeza wazisimanga baba inyanga yezulu yavumbuka phakathi olwandle indlondlo yomusa yavuka iphethe ubhoko yama yamuntalanga yathulisa ulwandle lwathula lwaba isiziba noma besakuba amangakasi bangale mamkhuluma le ndaba vele ukuthi akusume igiye ngoShembe ithi ngane yami waselungubela lapha engikhona uthi sengimlangazelela ukuthi ngiye kumkhulu wasesontweni ngifika ngibambe uthi kodwa ngisakwazi ukuqhubeka ngoba umkhulu wasesontweni ayikhona amagagasi awekho iflathele amabhola alapho olwandle indlondlo yomusa wasuka umfana omlungu athi hayi lo muntu akasaqhubeki wangena ngalezinto ababhukuda ngazo olwandle wagijima wathi mayifika umntanami embamba uthi ngaphunyuka uthi ngaphinde ngakhala ngomkhulu wasesontweni ngathi umkhulu wasesontweni uyangibukelela sengubonile ngicela ungisize athula indlondlo yomusa iphakathi ibukela uthi waphinde umfana omlungu wangibamba okwesibili uthi ngaphinde ngaphunyuka ngakhala ngoShembe uthi okwesithathu wangibamba wangithi ngqi uthi ngabambelela uthi wahamba nami wafika ngaphandle laba yahamba nabo bambona ngoba esebuya ukuthi kade senungile uthi ngathi mangifika ngaphandle ngiphuma bangishaya ngehlabathi solwandle aphuma amanzi uthi ngalesi sikhathi ngiqama ngasengidose umfana omlungu uthi ngaqalaza ngifuna ukubona umkhulu wasesontweni phuphi yena uthi ngathola ulwandle seliguba amagagasi lapha khona isinyamalele indlondlo yomusa isiwenzile umsebenzi wayo bantwana benkosi enkulu yasebuhleni yahamba ingane yami yabashiya abangani nabantwana babafowethu yagibela yesekhaya yafika umama elungiselela ukuzongenisa umhlangano yathi gogo ngicela singene endlini siguqe sithandaza yezwa isibonga isithandaza ukuthi adingwe lolwandle yaqeda lapho yaqoka yathi gogo ungasangishiya ngane zethu zamaNazaretha kungakuhle nibambelele ngokweqiniso
iqiniso ku-Onyazi lwezulu. Mayikhethe inkosi enkulu uNyazi lwezulu yasihleli. Kulindwa-ke usuku-ke lobo sebaxoxa ukuthi inkosi ithe lo mntwana nizomthola ngone ngimkhiphe ngimlethe kuyo. Nangempela kwathi ngesikhathi sesiguqo sa-4 ngase ngiphumelele. Elokuphumelela ngabuza-ke laba badala ngathi ngenze njani ukubaba uthele umntwana ngone usugula wangabona umuntu ongahlabukileyo kubaba. Senze njani ngoba kusho lakathi ayikho lona. Hamba uyolinda ephakameni ngoba ngesikhathi lesi kwakuyiwa ngesabatha la enkosini bese abantu behla emadodeni ephakameni njalo bahamba yolinda kuzokuphela izikwezi u7 ukukhuleka kuze kuba nawe ngenza lokho kusho abazali kanti sokonile phambi kaNkulunkulu. Ngenza lokho kusho abazali zafika lezi nsuku ngase ngihamba-ke ngiya enkosini. Nase ngiya enkosini ngesaba nami ukuthi ngivele ngiqonde enkosini ngathi umkhokheli wakwaZulu. Ngathi ngangena enkosini yongibika ukuthi sengifikile. Umkhokheli lesiqole ngimlandisa sona kangasiza ukuthi ngithi nengithi inkosi ithe akoletha umntwana ngingaphe wathi zobika wahamba futhi ukuthi nje nangiya loya ugulelo umntwana. Manje enesho njalo inkosi yadideka enesengibona usebuya novesilini kazi mata ayikho le ngase ngithatha isekhile izweni ngathi novesilini ngahamba ngaya ekhaya nalovesilini kanti ngiyahlile into ekhulunywa uNkulunkulu bangcwele uNkulunkulu ekhulume into wenza njengeshilo. Amen. Ngoba izokushaya kusasa uphinde futhi uphindele kuNkulunkulu awusazi ukuthi uzothi. Ngahamba ngayekhaya lo mntwana kwathi kufika lezi nsuku ehamba nabantwana wasise esehlabeka lo mntwana akushe bathe ungumntwana kusoku wahlabeka lo mntwana uthene ehlabeka lo mntwana ngase sengimbele wathi lo mntwana seyohamba uyabona lo mntwana manje unjani ngathi ngiyahamba wema ngiyomlalisa kabheka bezayo uhluleki nginikile labantwana wehluleki lo uyabheka bezayo ngoba vele ngampha uNkulunkulu. Ngahamba nomntwana usubona ukuthi usehamba. Ngahamba nengane ngafika ephakameni ngangena edolobheni ngafika ngathi ngoba umntwana sezohambela angihambe ngiye kulo obeka la emathuneni ngokuze ukuthi imali ngoba nemali ishodile. Ngahamba ngale ngaya kuye wasethi hayi ma ungakhathazeki hlala uyena. Ngavula seni ingane uyibona ukuthi usiyahamba. Ngavula seni ngafuna imoto ngokuze ukuthi inkosi iphi enikhona sengibuza abantwana ngaphula umthetho wanyanga yezulu kodwa manje sengiphinde kuwo. Ngahamba bangiyalela inkosi yayilapha enkosini kaShangusi bathi wathi khona. Ngahamba ngithe ngiphuma nje ngilelethe ingane yasihamba ngayezulu sihamba ngayizijalo ngahamba kodwa angisubeza kulaba bantu babuzothola angeke mina ngiphikele enkosini leyanika lo mntwana ukuthi ngoba ngixoxeleni laba bantu abangakholwa bakithi ngathi uba uthenze umntwana ongasokufa namhlanje bazothini ngizohleka ngizoyensini ngiyahamba enkosini kaqonda khona ngathi inkosi kusina ihleli phansi kulela umgidi yathi kaqonda qho kuye angithi angibezele umuntu ukuthi ingane yese kaqonda qho kuye ngafika phambi kwayo esihlaleni sobukhosi
ngayikhipha le ngane ngayiqaqa le ngane ngasengiyibeka ngathi baba nayi baba lomntwana owathi ngiphayela ngasokufa namhlanje nami ngasehamba yashuda inkosi yabhekana yabheka phezulu isikhathi eside impela labantu laba abahleli inkosi abasazi manje bazothi ngoba basazomsusa sengiphambi kakhulu yathi ibuya lapho yathi khoma lena ngenzela ngathi baba ngazi kodwa baba izokusho njengalo mntwana esehambile osonike yena engatshela laba abantu abangithaba khona ukuthi Nkosi uthezo umntwana wasekhona namhlanje sehambile bazokuthi angisayi ekhaya sengiye emotweni noma esitimeni ngoba ngizoshela yabona Nkosi uNkulunkulu bangcwele othanda nomswenzeni washe asinthabu shela ngoba uNkulunkulu yathi thatha nomntwana umlethe bathula abantu abasazi bazothini ngayithatha lengane yami ngayisa lapha la endlini yenkosi ahamba phambili inkosi yathi angibeke phezulu kwetafula ngayibeka yasihamba yothatha amanzi ashisayo emantombazaneni ngahamba abangcwele ngafika amantombazane ngacela amanzi anginika amantombazane ngathi ngifike seyiqalile ingane eseyiqalile isihle kodwa ingaseyo ngahlala yayifaka emanzini yasigeza yasigcoba yase qa bangcwele yaphethula behle yaphethela yaphethela khali yaphethela emlonyeni bangcwele yathuka ingane yakhala ngoba isengane encane ngaguqa ngathi ngabukela ngathi namhlanje ngiyengizwa bese ngifuna ukubona ukuthi le ngane yakhe hambivana wase kwathi akashongo inkosi wathi mfazi wathi ngathi nguwe ngathi baba wathi angibone ngikhiphe ngilele wathi wasukenza wathi ngoba mina ngangifuna ukuyenza lento iphuma esiswini ngoba lengane ngaba ihamba manje yenzowu wathi ngothi nengikhuluma into ungahambi uphokisa kubantu ukuthi uba uthi ngenze njani wokwenza leyo ngitsheleyo amen ngathi baba wasethi ithatha lengane ayisobe ihluphi uthi uNkulunkulu amen.